야, 다루시야. 야, 이거. 그때 가서 타진다. 그지? 오픈 다루시라. 지금 건설아. 이버스멘트 보고. Battery rechargeable battery. May lightning shown với use lo. Cái ôn nằm tao ra sẵn ôn tao ba. Hala. Chọn nhà phải không? Yeah. GD lab there. Tama thôi. Yeah. Nó giảm đi cho tama thôi. Anau sung pa pao no ko. Mok test set tawai ne kano tawi mon. Khang mo ngam di khot pa ngam ji. Salaw na. Very good evening. How are you? Very delay ka. 1 to 50 thobo. Tao. Mon ne. Ya le ka. How are you? Chat han tawga sa excellent mo kok di ja taw ke. Sure. Economy ni ko.
ba? Yare? Please kindly cannot do option no cannot do birakano ka haidok birakano kamenda no ina sana na adong cannot option bi over mark to chala tham bi over makok ti ana mu ke dor kani revise to kane bisi explain to kane hai tare explanation la kane adu da chumba lan bra have do na sana self evaluation to bi over ko chi ya Udra, Sona Kampong. Very good evening. Si Auxalo. Yare? Yare. Kaya ano executive power have niko. Very good evening all. Si kano mukti si Auxalo. Yare? 6. Khang badi pat lang second ani de khungam duni ko ya ba Siapa? Kita kok tak kita ngado, aduh ni ko, mana kalau kum, ya bra, ya reko, ngarang di hong na tu aku SSC aja, ama hari yung. Ngarang planning ka SSC planning commission ni matang na kito ka matang question like ko dom si planning commission ni ujik di no more lagi tre ko kay na motion kaya NITI Aayog na motion ka na tra no yung matam na si matang na pass lo ko please kindly option hai do pirakano donation aham sang pagi khang da boy bu suai ke su kai de isana mark tawar thambiyo si 1 to 50 chana khamok test taw loy matung da explanation lakani adu kandra na khoi na sana self evaluation taw biyo boko please chiare chairman haibamga CEO haibamga leini ko NITI Aayog ta adu khangbi gadabo ko President hang mani kana hoy bnoy ya na yo siamo yo ya like ko ama khang wada ama duna dum answer helak pe ko idea am khang bakan ko
se horan sa explain to har kyun yare very very important simaga khangjam biu ko yarba ngarang part 3 hangai ko part 3 of Indian constitution se kai matang deal tawge na yam lai draw yare yo chỉ là đấy phiêu không dạ được có mấy xe lên có bật đi gì phiêu thì đâu cũng khăn rồi đi khăn rồi vào đừng phiêu rồi hay đó đây đây dạ đấy phiêu miệng không cái này emergency mà tăng ta cái sao nó có please my ken my bom cha option hai to pi gano when self evaluation to sa explanation to rakani aduda 20 yang ngo dạ ra Hay có hiểu horn silver hay cái bu khang lagi dạ đấy giống như nó cái số cái đi sai sai gì đang cái tàu biểu co cho miếng không gymnosperm ta làm này nói na giống như nó bao có mỗi option nào có mỗi khang được bị web dưới bao có hàng này khang muốn nói khang muốn đi cái đầu cái mà tầm đó cha na hai bữa đó sai cái web option đó đó boy mà chi mà đó cái nó option biểu ba aduga cha nó hiện explain tàu bạc na ai cái am na khumba ngam me hai bữa đó self evaluation nắm tàu với ai đó có cha mà rồi mai nó tàu biểu bao có cái đó can 23 cho mày 24 không you know क्या नो father of क्या नो mutation theory of evolution यार बा physics inertia dạ đấy ta kêu này scalar quantity and a vector quantity every competitive exam thì yam na favorite topic ni ko ji scalar vector क्या रहा है
Lai ko kadang logic ma sam tong pa le ya bani ya ba ya da 29 ยาวดาวนี่ sorry เอามาการครับ30ด้วยคนลูกก็อย่าได้อย่าได้อย่าได้พวกนี้นะมันส่งโทรมาตรงนี้มาทักกี้ question ที่ใกล้หนูข้างบนแล้วก็ต่อelimination method ป่านไปอ่ะเนี่ย descending ให้ไปที่กี่โน่อาจจะวันนี้มาชาร์ดหลักที่นี่ตรออะไรกูรูเบลลี่โอเคก็ยังสิ่งนั้นไม่ได้ครับมาทำได้การเรียนเนี่ยเพื่อสิ่งนั้นไม่ได้ก็ plus ก็ต้องการมาทำตรงนี้นะโยคะพิสูจน์สิ่งนั้นไม่ได้ให้บัดนี้รู้ว่าพิธีวิจัยเนี่ยบ่ก็ได้ยาวเลยบ่การเรียนเนี่ยเพื่อได้ยาวปุ่นเนี่ยบ่ก็ news ที่เอาไปแต่ยาใช่ไหมได้เลยได้ป่ะมีเงินเสียสองหลักคนนี้ก็ตัวมันก็อุดก็ตัวว่าสาวบนวันนี้ว่ามีเดียมตัวไว้บ่ก็นั่นตราอย่าเลยไล่ด่าแก้มขันใช่ไหมแก้มขันบางทุกข์กี่ห้างมันนั่นตรีก็แก่เนาะฮะกันน่ะ presided ไว้ให้มันตรอชาหน้าให้บ่ตัวคุปป้าตัวกันว่าจุป้าวให้บ่ตัวเชียร์แมนจุป้าวให้ตรอya ba history ni ko sigumba khara toina moina pam ba ancient history hai tare topic khara yawri bu ko sigumba Buddhist council gumba sigumba je ana sigumba khara focus to satbi ga da ba ko yare next one heng si show yang oh yeah INC yare ko ai noi do em dong wa le kano lisam tha gi do noi na tabra congress ki session gi na tabra ade hore na thara gi ai congress ki session mi am pang thui dana ada maru ba ta kai de kana na president noi kamai to gi ha bu ya ya hore na thabi rakisa ya okay thati ai ya Satya Sodak Samas kana lingkat ki sia maroi bane to na hangan mane PYQ da ya da CA kaya ni phiani cheke ni ko hangai ja ka sang munati ko ya 24-25 की budget estimate ai bên châu rạc bài bên này co
ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯍꯪꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯖꯦꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯍꯥꯇꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯆꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯥꯏꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯒꯤ CAꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯔꯦꯟ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯌꯥꯔꯕ BRICS Summit ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯥꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ 2024ꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯔꯕ ꯌꯥꯔꯦ Commonwealth Game kꯩꯅꯣ ꯈꯪꯉꯦꯀꯣ ꯃꯦꯗꯜ ꯇꯦꯂꯤꯗ ꯇꯣꯞ ꯂꯩꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯂꯥꯁ 7 ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯁꯀꯣꯠ ꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯌꯣꯝ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯗꯣ ꯀꯩꯒꯤ ꯄꯦꯔꯤꯁ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛꯀꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯦꯀꯣ ꯂꯥꯏꯛꯋꯥꯏꯁ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯒꯦꯝ 2020ꯒꯤ 2022 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯁꯀꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯑꯃꯅ SSCD ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯔꯤꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯕꯅꯤꯀꯣ 1992ꯒꯤꯁꯨ ꯍꯪꯉꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯕꯈꯥꯟ ꯐꯣꯛ ꯁꯣꯡ ꯀꯩꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯒꯦ ꯒꯦꯁ ꯇꯧ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯕꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯒꯣꯗꯦꯁ ꯅꯥꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯤꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯥꯒꯗꯤ ꯀꯩꯀꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯤꯟꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯟꯁ ꯐꯣꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯙꯔꯃꯥ ꯐꯣꯝꯁꯦ ꯀꯩ ꯀꯧꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯄꯨꯂꯤ ꯍꯣꯔꯥ ꯃꯥꯁꯦ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯀꯩ ꯇꯧꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯂꯝꯒꯤꯅꯣ ꯐꯦꯃꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯆꯤꯡꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯌꯥꯔꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯂꯥꯁ 3ꯗ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯕꯤꯝꯁꯇꯦꯛ ꯀꯥꯏꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯣꯁ ꯇꯧꯈꯤꯒꯦ 2024ꯒꯤꯀꯣ ꯌꯥꯔꯕꯣ SIPRI report ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯒꯦ ꯀꯩꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩꯅ ꯍꯪꯉꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯀꯩꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯑꯥꯔꯝꯁꯗꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯦꯡꯛ 1ꯗ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ 2019ꯗꯒꯤꯅ ꯀꯌꯥꯐꯧꯀꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯅꯣ 23ꯒꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯔꯕ ꯂꯥꯁ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯌꯦꯡꯈꯤꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯦ What is the Camcopter's S11 recently seen in the news? ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯒꯦꯁ ꯇꯧ ꯏꯟꯚꯦꯁꯤꯞ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯦꯛꯖꯣ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯦꯁꯇꯦꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯜ ꯕꯦꯀꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯜ ꯕꯦꯀꯟ ꯑꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯪꯉꯤꯅ ꯌꯥꯔꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯁꯤꯔꯥ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟꯅꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯉꯣ ꯔꯦꯗꯤ ꯂꯩꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯀꯣ ꯊꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯈꯔꯁꯤꯗꯪ ꯈꯔ ꯈꯜꯂ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯅꯣꯏ ꯇꯥꯇꯨꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯇꯥꯇꯨꯛꯁꯦ ꯈꯜꯂ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏ 9-10 ꯌꯦꯡꯉꯣ which of the following tax are levied by the union government but collected and appropriated by the state ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ
union government na levy over the low na yaba pi bai tar si tax si khongkat lu hai na ko aduga ke dawra khongkat pa ju kana na khongkat le so ayaba si khongkat lu na ayaba pi di kana pi ba union government na pi bai tar khongkat la ga appropriate to body ke ha ge sina thok pa ni ko sina thok na kana sina thok pa state government sina thok pa karam ba tax oi du noi kyan ta bra A and B वगैरह कई टैक्स ना स्टाम्प ड्यूटी साहब मा एक्साइज ड्यूटी सेल टैक्स ती के दो गवर्नमेंट ने सिजन थोकते को खबा सिम खंबिरो यार थैंक यू हाउरबनी सर एक्सप्लेनेशन यंगो which of the article deal with the grant in aids by the union government to the states साहब ने grant in aid अधिक के हाइगे मतंग पांग भी बाई तार क्या को स्टेट ता Karana bating pa kadino union government na si article number kya ada deal to gaya article number kya wala 275 kawiya diko yarba grani ne hai bji kai wei du no paisa na tro tamani ha na tro ba noi na taramani hantak ti central government na akhoi Manipur da singai ke dar paisa singai kai da gre ga re du khawar ba adu karamba article ti sin na re no 275 na tro very good yar Which of the following are the powers of the Supreme Court? Supreme Court ki mai mathau mai mana tawbang amba sakti ji kai noi original appellate jurisdiction original appellate di kai no ha matam di ngo se sa ta kyong mi ni case hokna re ko genta bra case ke do ga matam direct kai de lak pa Supreme Court ha na lak pa tar yarba sibu ke ko ga matam da originate ka we ko aduga appellate ha ga ke do ga matam suppose mobani na ke sokna bji kam ka sokna ga matam da high court ha na sokna re ko high court ki ka la ko Supreme Court sumai transfer la ko ni ke ko appellate jurisdiction ka we yare ko adugi appointment of the ad hoc judge ad hoc ha bdi ke no matam khara gi ha bdi temporary ha ta ra si ju kana na khan bangam ga matam da Supreme Court na khan bangam me at the same time ke do judicial review ma na dum ngam do le re atari kai ta ra odo khangawi ko yare sidemo horen PDF thar pa kan go through to ko Supreme Court ki to ngam ba ke no ngak tani ko se sana si explanation happy ji ko next time yo which of the following article deals with the pardoning powers of the president hai president ki keno khang ka ma discretionary power na lei ko tara mani discretionary power hai tare ko sida akoi gi sigi hari ba discretionary power ji ke doi pardoning power ji manung chal le ko sida ke do ga matam da article number kya na deal to gi article number kya ho re 72 hoy ga do ko bra yo man ke to ngam ge no sida ju pi re ko sana si pi re ko horen go through to ko phajna Siomyo executive power ji kana da pi gi one go yan ta bro executive power ji kana pi di no president no ka ba and in the name of kedawi president in the name of kedalai governor na laktro adu ke no executive power we begini ko yung which of the following describe India as a secular state am lai India as a secular state ne kai da define to gi fundamental right define to bra DPSP to de fifth schedule to bra to de kai da preamble to ko very good next yung which of the following amendment act amended the preamble of India hai preamble of India ji ke dawi shan hai gi amutang shamto khra na tra amutang shamto khre once ki shamto ko je kam ka na shamto ki gi kam ka na hai gi sana 42nd amendment act kam ka na la ki ba 1976 very good yare ko chemyo ya lai logic masam sana re ni ko ahoi na khangi ji ke hai ge Rajya Sabha gi ma gi Rajya Sabha ke do member kya lai ge to 50 le na tra sana ke hai gi tain thoi ma ni kana na khan le hai ge si appointed ni ko gyan ta ba ama si hai the number of representative of Rajya Sabha from the state and union territory have the mayam no vote to thagalak photo kya no si ne 250 de 12 phai do khro kya le mo ra thokcha rak tare sem sam ton da chemyo NITI Aayog se kam kandagi chanaba hogi ge sini ko kawano 16 February 2015 khawbra side yo
maze kam kana form to bono na ma hanga jadra form to bono kam kanda January 1 2015 yarba chana ba hogi bana next Monday ho bai tare ko yare chumayo Niti Aayog ki huji ori ba CEO ji kana no BBR Subramaniam hai kaunu ko very good yare chumayo akoi ke panchayati raj institution ja aham bala ki state to kai no Rajasthan very good chumayo ji panchayat le ta ba bani ko silai Nagaland ke da ga ma tam na schedule ne la ni ko tribal area ni ko kai gi leiti no ha ma tam da kari tribal area hoi be gini tribal area ge deal to budi kai no khoi na khangi je 5th schedule ga kai ga 6th schedule ga natro shema khang bi ro ya very good shema yo High Court ki matang na statement khra pi re ko kamba chungi chi yai ko mun taw sana sai explain to re ko original na appeal na karam no ha do makha tha badi High Court la ju ya dro yai ko High Court direct la ju ya ko si ma wer judicial review si ju yai ko ari ke do ra act as a court of law si ju ya ke ta all of that khang oi ko next time Lokayukta amasung Lokayukta habani hai kai gi damakta leibino sidi no Lokpal am tara mane tarba Lokpal jina kai gi no hai matam da center gi niko haba gen tarba all India gi hai tare Lokayukta hai na kai gi state ki gen ta hobra ata gi Lokpan gi sigi Lokpal hai tare center lebengi na magi keno jma kok sikana na khani hai tare kana khalani President khalane ko adubu state ki hai ta state ki khari makok ji kana head of the state chi governor natro ata ri Lokayukta ji kana khalane governor of the state khangor ba kai gi damakta leiba organization no hai ta ri corruption thing na gi damakta leiba organization ni ko kam kan da lakhi hai ta ri 2000 ki ada hai da ba 2013 khau bro ya ba kare ko Chong fundamental right kya le agi sana taruk leitra taruk sida ke doga ham matam da akhoi gi emergency lagta gu ju ke doba kano to ya da sung tau kya ni suspend to sunga ya da bai tare kamano ham matam da right to life and personal liberty article number kya no ham matam da subject to correction kya hoya article 21 hoya ngoni se sumi ko next see like fundamental right equality before the law and equal protection of law within the territory of India azikram article haigi 14 muna taw sayam ge 15 na kari public property use to we matanga deal to woni 17 na untouchability abolish to we matanga deal to woni 18 na ke dawa abolitions of the titles haigi ming thon hai tare akoi ming pa thon jam ya de ko si akoi thai maming da ningthau gi maming da maharaja du da thon lidna adu do ke dawi athing go pi bi kam la pi ge ha matam na kya da pi ba 18 yare ko ari option je kai tare si gi di bi ko hita hai sana untouchability kam kana 17 ni ko munengo fundamental duties se hana koi original constitution de yaw de ko maji kam kana hapsalak no sini karamba amendment kam kana woi dongwale fundamental duties se 44 amendment act ko sima khambi ga ko hey 40 second ko fundamental duties were included in the Constitution of India by which of the following amendment? She were got can I go 44 again? No, I'm the fundamental duty to Shamto Ama Hapsalakudo. Come back, can I go? Ama Hapsalakudo. Anna fundamental duty Kawa gay. That fundamental duty have a Tarawa Manico, Taradi Amatrama to Pudo. I do worry with the book. She get option number D.
Chemo. Necessary emergency article kya nama hai je? 352 na tro. She ke the wagi sana. Armed rebellion, external aggression, war retired imposed away I have na tra. Very good. Which of the following are the discretionary power of the governor? Sana uchi ta give do discretionary power di kadai ko ge hai gre ko ma gi tawung am ba kano du ni ko ke ware all of them for kadai ko very good my can my bomsa 42nd amendment je koina mini constitution ha ga ju khangnai kai marang gi no ha ma dam da atuki matik semdo khre ba ko chemo ngo science ni aqua solution karam aqua solution je koina vinegar ha khangna gi ke we kada ba acetic acid yam lai gre ko si de formula lai ho ji ki khang whole silver hai ga karam khangna gi kaw gono ke we da silver hai ta di silver chloride formula ri ke no silver ki symbol ke no ag na tro silai re tu yai ko sigum ba ke hai ni exception mayang ma anda bai ta sigum ni khara khang ga da ko yo gymnosperm amasung angiosperm an lai ko ani kai khena ge gymnosperm ha na tra always naked we ga da naked ri ke akhoi na khangi uhayam sa manung uhayam sa ba ke da we maru ji kai da pale matung gi manung da pan ro let's say suppose sem ha sem gi maru ji kai pan ge manung da pan ro gymnosperm ha ta ri ke da ga ma ta matung ga roi da bai ta maru dum kudang wana ka na usan pa mi gi mai ura ba ure ko makoi ji ke no ha ma ta na gymnosperm ne makoi ya ba ata hainau ji ke we ni aro gymnosperm we ga angiosperm we ga aro hainau ji angiosperm we dra kai gi no ma maru du kai de yaw ge matong gi manung de yaw na tra sumai khang bio ya so mutation theory father of the mutation theory of evolution kana noi Hugo de Berry so ga da ba yong ko sida landu je sida yeng di landu ni ko yaw ju yawm de sida theory of evolution se Darwin option me khala je ba Darwin ne noi khot ka de kamba sei landu ko khang oi bra chemeo inertia ji ke ha ge first law of the motion hai ju khangna dro newton law motion ka ba pora man ke guma leng dana leita di leng dana dum lei du ne ba leng ga na ke da wa dum leng lei du ba until na unless akoi na external ma pan gi force ma pisan ji bokti ya bra adama hai inertia ji kai da depend tau ge sini object ki karam ba kai da depend tau ge bulk to oidora size to oidora shape to oidora atai si woi roi ko kai da ge da mass to khaina kudam mo na hai yong si da dung na saba bolam lai si da ko gan ta bra ade plastic na saba bon chama na bai ta le mona dau ko saw ba chama na pot ani lai re ba amana ke na sa re yot na sa re khala je ko yot matum ma amana ke plastic na sa re ani ji kaw bu ka ne kara man hana cha long pai gi ne plastic ke sa don pai gi re da nang si da di ke do ga ma tam kaw shalu ma tam na khong tie ka ne kai gi adu ki matik lum dro ata lum ba ji ke no nothing but ke no mass na tro ata inertia je kai da depend to ga ma tam da mass depend to e ba ko khang ra ba chemo scalar quantity vector quantity sata kramni scalar quantity di ke haige magi poto kayam yambano haiba magnitude lei bai tare aduga direction lei taba aduga vector na ke dawa both magnitude amasung ke dawa direction lei sina only ke dawa magnitude oi ba ko sina kari both direction and kari magnitude ya ba kaino magnitude adi kemna te kayam yamno kayam yang mono haibuduni ko aduga amana kari direction adi kari ma kai haibuni ko sida hangi ma pire kaino hangi je scalar quantity haibuna tro yenga ji ngo sida gravitational intensity work ki ma gi direction lei ko kona ka ma kai ko to bono haiba ma ade distance and speed distance adi apa haibuna tro ada apa je kya mai kai lebra ne leiti ko kai gumba velocity ham ta kano kari speed sina ke do speed su ke do ayang ba habani ko na kana yang ha mai kai lebro leiti ko sida kai gumba distance ki mota displacement na hairama ba
atari maje vector quantity chingi doi ne ko mai kai le displacement ha badi korom na kan da ke ham sang ba ha badi ko speed ha ke do speed ayang ba ko ma ke am yang ba ha kan mai kai leite ba ai khudamon ha kan da tu modo makharom da kan gai thogda gri hai tari si ke no mai mai kai am talaktro ari speed na te ma hai do kai we du velocity ne ko atari da distance ke kai ke pishala mo no pishala mi je kai ke pishala me speed ka pishala mo na tro atari si ni ji we du na tro scalar hang mani na so mai ko so we go ma hai what will happen if a wave of length wave am lai khala ji ma gi asang ji kya ne ba l ko is cut into or more part mai kak thale su mai na ani de hena part ani ko atari kai dog gi sini ma hai ji ko kem taw roi kai dau ni chamana ni kak thali ba myam samjana ba ga natra is part can help twice the weight ta hange ma na si we roi we gadro si ju we roi ko is part can hold the same weight as the full length of the where han kak thati ngai ri weight am lai roi dro adu duga sai kak thala ma tung du weight tu chamana du dro ya lai tere ko so akogi thum 60% puthok country ji kai no state si kram manoi kai we ga ba Gujarat basaba sagar dam ji kai legi kram state legi kai legi ngaji kai lere Karnataka ka ba di ko next time ngo edit forest research institute si edit adi ke hage dry akang ba habni ko si mo phom ni kam ren kang ngai yar ba sumai na ko si mo yo ya lai sina wan do we ne wodra mani wang ni dai mana hala ni ko 3 le de mathang da kai la ka ni 1 mathang da kai no kanjing ju kana tro si ani ji khang mo de dum yare ya ba sumai elimination method ba la option number C yare ko si le tu mo khu ya wang mo do ko chamo kulu beli je karam bari bana form to bonoi kai wa ka da se bias we ni ko bias na pau ko bis na pa no ko yarbo yarba chamo ya lai rigor shol ji ke hai khana ge black shol hai ju khana dro kai da yam phangi ma je se lai akoi ki dekan pe tu na sai dam lai tro lai ko si da marang kai na phangi ko hang kaw no rigor shol hai ju black shol hai ju saman sana ta ko di rigor ta ki mani hang mana black na yaw re khala option da lalan be adi ko sama ne amata ne sai san hai gi maming to ngan be wan ne phajare si khang ding ai da si ya ne khang di phai ko samai hai si da gi ma question contra mo dum sem be ai ko kam ga na tau gi kana chi amen wei kai thoki hai do adu si da hangai ji kai no kana na chi amen wei hai na tro kai wai ta di sabakami ko gon ya maru wei ne teo kapal sutra hai je kana ni igi kana wei ga da ba si yang ji badra babu du ga smile hanga joi kapal sutra hai be se karam ba literary text ka mari lena ga tari kai ga ga da ba Jainism ga ga da ko sida ma ga jo hairam gi ngo munataw Jainism Buddhism ja maru e ko ado Jainism gi akhoi gi tithankar kya le hai gi 24 le hai da 24 tithankar gi sana khang hai do fast 23 and 24 with symbol khang hai na tro fast na ke hai ge rishabhanat hai na tro sina kari prashan banat hai na tra sina kana mahabira na tro mahabira gi symbol di kaino laiwon na tro sina prashabana sina kaino serpent aduga sina kari bull na tro sumaina kawunu ko ningjang ga da ya lai si so akhoi INC ji kam kana link khali 1895 de link khap na tro kanai makha de link khit no Homi Chandra Banerjee WC Banerjee have the ko noina che sideo sida Badruddin Tayyib ji nam yaudra si ahan ba Muslim INC gi Muslim president ni kanano hang ta ga si gi Badruddin Tayyib ji we ga da ko just my pass
Muslim president ko yahui ko Satya Sadok Samasi kanano Joytiba Fule ko akoigi otpi nei biraba maruina akoigi nupi jingjibu awang mo thakta thangkana bo hona jaramba akoigi social reformer mani ko ma kaktana tana magi nupi Sabitri Bai Phule namju lei ko ma si kanano kanan haina khangna ga matam India da ahan ba akoigi female teacher hai khangne Sigi Sabitri Bai Phule je kanai nupi no hai matam da Joytiba Phule gi nupi ne nupi jingja mahi masing tambina bo honara me ko mahak na ko yarba next time yango Tasar Silk se was the second largest producer ji kananoi kana hoigada ba India hoigada bu ko kawano chamo yango 2025 24 amasung 25 ki magi budget se kya noi kya hoigada ba 47.66 gyan tarba sigi makhara pi jong lakh crore habni ko si kaji ma pairaga chonga chapi myam pai jong mana konaroi dini ko si kaje sigi pisa ji khangba ado kematik yang rajani ko yengo aduna amaga hairam ge si extra knowledge ama budget aji kaino hasano jik tare annual financial statement habna tra majikam kanda puthoke na hangani ko it's a past February hoigada ko very good kai ko kanana puthoro ko ba finance minister na ko FM yarba sim ka wi gano jo excellent FM minister na Mahatma Gandhi gi magi mutti jikam ka karam mpham da kano to gi unveil to gi hai tarik ke hoigada bse Tokyo ji kai deno Japan atra very good are BRICS 2024 kai da pangthok kya matam da Russia 20 ga 6 tana kai da lakani Brazil ko hujik 25 natro 25 natra 25 na kai da no kai da lakani ha matam da ko si 25 gam dongwal 25 very good yare aduga 23 na kai da pangthok ki hai ta gari kai da South Africa hoigada bu ko very good yare 20 ka 5 ko Commonwealth ke to ga ma to overall hoi ba kana hoi ba Australia hoigada bu ko Chemo mascot of the 2022 Asian Game gi ko Hong Kong Lian and Shenzhen yare ko kamar ba chemo bakan phokso ni kai no Kashmir yare goddess nakka mari lena ma ge dharma form ja habna tro oja pali hoega de buko kaunu ko kari oja pali chengo puli hora kai hoega de bose Andhra Pradesh hoega de ni ko BIMSTEC Summit 2024 ji kai da pangthoki kai da wem dong wale yengo kai da India very good there yengo SIPRI report ta khwadigi arms sport to ji kanano ha matam da India ni ko kyong kya percent kya ko gyong 11% mathana kana Saudi Arabia mathana kana la Qatar si moi mari manga ji khangjan biu ko ascending descending na hanga jai bu ko Ada kam koptar ji kai noi kai wi dong wale sa unmanned aerial vehicle ha mi tung ba de unmanned de mi tung da ba ni ko sa ba yar bo kya mu chung gyong sora pam ma kha lau tha je du ha ti mu chu ma very good are 90% ni ko ya ai gi di sa na hai bu do GK 20 du da na yam da ba train thoi de na trom du buk tang khot pa ngam ma lor
My INS Brahmaputra recently seen Nadaga mentioned in the news. Kay we do mas. Kay we don't wali. Kay where? Guided missile frigate. Kanga ko. Kawano sima pabi kada buko. Very good, very good. 20 achume. Yay. Next time yung Storm Shadow. Recently seen in the news is jointly developed by which two countries? Atari Storm Shadow si kay we do no. Si kay no missile draw. Kanagi no ay madam da United Kingdom amasung kanagi we kada France ki we kada buko. Yar ba? Yung robotic mules adi kaya na matam na sila ito. Robot ni ko hui ki type tawa. Maji kaya daw si na dino hay matam da ko ki boom gumba laiba ko pa laiba je. Siguro mo mo tido ko duni ko. Ada si kay we ni. Medical evacuation way da where sa transfer to kana military exercise where kay we ni. Enhanced combat adi kaya ge lansung na duni ko and a surveillance mission. Very good. Ako Indian Army gini ko. Which Indian aircraft carrier participate in the naval exercise between India and Italy near Goa? INS become si Kuwait Kolkata where Virat where ani ji manung da lai ke where INS become adita ma si kai lak puno hai ta Russia di lau kun lak ni ko What is the name of the second indigenous survey vessel recently inducted in the Indian Navy? Have any call? Okay, we're going to say NITI Aayog. We're going to call. Okay, any parents in Zimbabwe do by Larry call. Yarba. Next time we go. Author of the novel To Kill a Mockingbird. She can how you know. Harper Lee. How no go? Harry Potter di kana higi J.K. Rowling inu pa nati ko pini ko Samuel who is the author of the novel Pride and the Prejudice am famous we ba ariba novel ni ko kana higi sipi re kana wera Jane Austen novel lo ming jewani simpa pha sakro ko kano jiga akoi ayi bijiga 19th century ki neba ko The Great Gatsby film lay bani ko si ji ke doga matam da Nobel li lokthok po film ni kana ne igi ha matam da F Scott Fitzgerald lay ko Gerald last question yeng ji Who is the authors of the book The Kite Runner hai yam famous we ba ken woni like ni ko si jo akoi Nobel hai tare kana wera Khalid Hosseini yare ko Yabre ya the virus yai ko sumaina sige noina maruina yenga duije sana last akoi gi mock test to lo ka na tara hapak tara he ya sije he na maruina yeng ko karen ne pheng ak tane bise si habidi karen ne pheng mayami marudi mayam oi bang ak tane ba adu de ge mo ai ne he na si ha paya e ne khangkala bane ba adu ta important gi mathak ta important atra mana si khaga yengjen biro maruina si naval gi akoi kai military ga mari leina baje sigum ni yam pam na ka dis yar si di lotion ji ko do hayeng di ke dore pung kya ramathoi ham rasana habdi ai ju dung kui na ngai le re bu ko du na ne sa yai ko lain kang bo Taga bhajana pabiro aduga loina mai pakpo minerji ko Akoin tawi je maruina focus to je GD de ni ko MD Dennis
Hello? Kari question hangi ba ma'am? Kari nung to sina. Question je ma'am. Simple interest, compound interest question kanu mo hangi hai. Yan sinara mari mo hangi hai. Mensuration amalai hai. Mes to trom de mutaro me koi ta mera do Handa te kitang question exam question ji lukhat padu maina to mala ai sum satra khara gi feedback lo buda. Noi moti kai legi me hainaro. Mamang da tharu ba yaunar ba koi satra. Kari na to sina. Tharu ba yaunar bro. Hello, hello. Sound ta bro. Sound ta ba ma'am. Tharu ba na bro. Se. Compound interest simple interest am hangi ngarang na isek LCM hang busi awi ira laina. Isek puthu wa na LCM puthu wa na. Question ani hangjin baga yawi adu nuai rodra. Adu gi sip ta mi du de isek LCM puthu puthu laidra. Kari no hey. PC to bo. Smart board another like harrow the harrow rather than the harrow on top. Tasar. Ang uta original. Yung the exam thana be order bo. That fans gi sir. Thank you sir. Ko khara revise to se karam jaga ta ni है mathematics से मैंने सुन खरा वाह वाह हेरो ने नोई दिन नोई लाइव की मी नोई लौरगे थावा yang लाइव करीबा तामें वक्त करेगी मी मना सुबह तामें वाकी तो उसे हर गसु को ngarangi question do pet eng ko maram taris na screen na maram sa lew kay ha sala bana thro ne leba lebiru mai lebiru क्या क्या खाई थी screen na maram sa list kay gino screen na maram sa lete de sa to maram sa lebis kendo ko
मैम इसकी नन्हे मरी चली से नोई चतरो नोई गिदा हाँ सारा में इसकी चले ब्रा करी गिनो सी किसे ऐसी उतरी ना करी प्रॉब्लम नहीं चले जा सीधा दी थोकते हो को अरे आपको की सीधे आइसते में कनेक्शन के कंग सोबले चला यार ऐसे जो भी सनिंग मत सरस नो क्वेश्चन से कोई नोई ना तानी बो पे हम तो कहीं दो तो उसी को find a number that can complete divisible by 99 yen जाव नंबर थी divisibility हम हंगी को हंगी से परसेंटेज इंक्रीज की मतंग से मज़ हम हंगवाने को सले कहीं न मरी सले से कहीं न होंगे ngaraंगी से सप्रा अदुदी प्रॉब्लम जे ngaraंग स्वादे ले रहे करेगी नो सेटिंग नुक्तिंग तो सोए बरा सीधा पंच चले बस किसी खरी सेटिंग ना होंगे चेक को ना सेम मगे आ रहा है जिक्ती करने तो रुकम से को सीधा सेम नहीं रुकम से ओके टाइम में वक्त नोई रहा है अल्टरनेटिव सुबह को मुरा करो मनो अरे हो जितनी नोई रहा है बच्चों ता आगे बको हाँ पुण्य फिर कुछ सब आ रही है सब लोग तो नहीं कहना टाइम में वक्त फोन फिर कोई दिखे ना ते पुण्य फिर कोई दा फ्रैक्शन दिफी नहीं सब आने तो कहना ये ना थबा मत हो बता तो अब हाफ दे संगे है रे बी न तो वो ना 15 हाफ दे संगे है रे सुबह तो दूसरे के ना पवानी पुल्ला दी के दो नहीं सीते हाफ दे सीधे ने फ्रैक्शन तो करना दो उन थोड़ा रहे से मिक्स हो रहा दो इम्प्रॉपर दो उन थोड़ा 25/2 सीने करी 31/2 सीधा एल्सियम दोरो हट के रहा मतलब तो क्या दो है मामा ने पुन सोदी मतलब तो पूरी नहीं देना फॉर्मूला तो क्या मतलब तो ना पूरी ना बा मकान ना तीस ना बा है फॉर्मूला तो पाला तो यार सीधा फ्रैक्शन पूरी बा तीस ना बा खरे याव है तो कि वरी नहीं को यस की यस के ताप ये मुझसे मना तो क्वेश्चन का लौट क्या a number is increased by is a 40% in the first year ahamba sahi the 40% hengali ye amana 20% in the second year amana kari 30% in the third year mana 50% in the fourth year already overall increase percent क्या नो इसे इसमें हम overall increase percent क्या होने से मैं सी overall increase percent क्या होने से हंग्रब को सन्नी को नो की धाना हंगबा को सन्नी को ngana satam tharak podo adu nei ne kan toris kya hoine si jaro question di am kanna easy oi bududi oi de ko 2000 kanona 24 ge naro di kitang hengale adu na karo mark si kaisu sam yaw roi 80 adwai dagi 80 landa bi adwai leini yaba 80 adwai de leido male ai sum khan bada क्वेश्चन जे आई हंगे बा खोय जिकी मेरा जु अंक खरा दुम याबने दो यादि है मान है बदा युको मेंसुरेशन जे क्वेश्चन नोय ना याम की बदो क्वेश्चन अमम दे लागते है को सिंपल कंपाउंड का पुनः क्वेश्चन अनि दंग को होसे सिंपल दे कंपाउंड दे से होसे असी मंगान जे हान दि ता दा नेक्स्ट स्क्रीन दा कायदि मंगाना मन उस्तारी कनेक्शन ये कैसे का मैं कर रहा हूँ
क्या तारी से हाइट्रो हलो नोय है ना कौन नो रोय बनी ना डिक्रीज तो भाई इंक्रीज तो भाई उनको हाना क्या रहे हैंगले से 40% हैंगले ना तो 40% क्या माने नंग तो दूसरे हैं 40% दी 40% है क्या ना 2/5 ना तो अनि मंग तो मंगा 5 मंग तो 2 20% दी 1/5 30% दी 3/10 50% दी 1/2 अदर 40% हैंगल पाहे ना तो 40% हैंगल दी मंगा मंग तो नहीं हैंगल दी मंगा मंग तरे लानी अदना सेकेंड ईयर दना 20% हैंगल दी मंगा मंग तो हैंगल दी मंगा मंग तो तरुक लानी 30% हैंगल तरा मंग तो हैंगल दी तरा मंग तो थ्रोम दे लानी अनि मंग तो हैंगल दी अनि मंग तो हम लानी सुमाना कथन रहने को कथन बसु याद है अंक जी कैलकुलेटिव खरा दी ओइगले है सी अंक जी सी क्वेश्चन खुंग जी दुम खंगे क्वेश्चन जी कितंग मोइ खरा है ना डिफिकल्ट ओइसन न होने ममांग सही दिगी को सी क्वेश्चन जी दा येंग बदा अनि गुम पिरो हंगे हारब नोइ जी दी लेबेन को अदमान यामल लेजे अदिगी ककना बसु याद है मथक मखा गजे याद है को तू का दी 3 तारबा लोरे अद तार मखा द क्या कुमंगा तारा सनी खई मथक के द होम मपल को मपल के तरे का दी मपल दो हम फूम दो त्रोम दो ना त्रोम दो हम कुंथरामपल त्रोम दो तरु 78 81 था द्रो अदि 819 तारे तो सुमरा मथक न समाई तारे मखा न सी तारे हाँ पूरी बोलो रे को तू न का 3 होम मपल हम पत्र हम फूम दो 13 ये दी सी ताने सिद्धि मंगा मंगा कुमंगा तरा दी सनी कई याम साउरे मथक न को हेंगलिस क्या नो सनी कई दी सी लाख पाजी हेंगलिस सांग जी सनी कई खदो 819 दी सनी कई खदो मोना इर पिरक परि साटर न अदुना बेलु सुरु मदि है को 569 हेंगले कनाय मनुंग द सनी कई मनुंग द 569 हेंगल दी सा मनुंग द क्या नो आदि परसेंटेज इंक्रीज तो कुमंगा अनि कुमंगा तरा कुमंगा मरी है तारे कुमंगा तरा 4 सी पूरी नरो 3 थोने को यार होट पे नियम दुख खंग दिया है को से सी तार से कहीं नो कमाय होट कने मतलब द थ्योरी दु मतियम तपी के से सुमाना 20% इंक्रीज है दिन नंग तो दुई से 20% इंक्रीज है वदी 20% है वदी के नो 1/5 ने अदु मंगाय मनुंग द इंक्रीज तो है ना मंगाय मनुंग द तरुक न पूरी नि को 20% डिक्रीज हर मदी सिना पूरी दुइबा 20% डिक्रीज हर गना के दो दुइबा मंगाय मंग द अमा हंदे है ना मंगाय मंग द हंदे ति के मंगाय मनुंग मरी पूरी दुइबा सुमाना ए को अदु आदिसी क्वेश्चन तो से a number is first increased by 20% and again it is decreased by 20%. Find percentage sense. So percentage sense क्या लागतो नोगा ना सी हंग भी को से नंबर में हम तो 20% हेंगल है मथंग नम 20% हंदर क्या सेंस लाकनी नो सेंस खाइनिंग बरा अमंग 20% हेंगलो अमंग 20% हंदर भाव नत्रो अमंग ना 20% हेंगत पा अमंग ना 20% हंदर बा सिगुम बसिदी केदोने मतम सुपदा ऑलवेज सुम कंडीशन सेनी सेम ओइद्रो अमंग हेंगत पा अमंग हंदर बा तो बदो वैल्यू दु सुमान रे अदु तादी सुम कंडीशन दि ऑलवेज डिक्रीज होइनी को मतम पुमदा हंदर ने डिक्रीज टू परसेंटेज तो क्या नो है तारगदी सी 20 स्क्वायर तो भी रहना अदो 100 ने 20 स्क्वायर क्या नो 400 नत्र 400 100 एलदी अदो 4% तार है ना यानी को सुमान हुट कदम कनी को सिगी हंगत हंदागी से अदगी सिदगी बेस तोरा हम क्वेश्चन टाइप हम से लई को हेंगलगना सी ओइरे अदगी हान हेंगलक्टिगी दो क्या नो का हाइबस लेबने को Says mana hai tare ne a number when increased by
Say 20% bahero becomes 360. Find the number. Number do kanano. Number aba 20% galagan kya ho rahe hai na 360 ho rahe ni. Other number do kanano. Hana lermi number do kedoba. Number ama lermi madu 20% angle phaidi ke no. 20% angle padi 1/5 na tro. Adu mangai manungda me angle abani na kana puri ni ba. 20% angle adi mangai manungda me angle abani na mangai manungda tarung puri ni habne ba. Har ba number do mangai manungda me angle adi mangai manungda tarung puri re adu kya tare hai na 360 tare ham na tro. Assistant ka di taru hum futare. Therefore number je photo kya ta adi si 5 se samjakra ni 60 into 5 la ni kya tare 65 se di manga taru kontra so hum tare smana. Ini ko kya tare ba 300 tare. Smart ka do. Yaar ko mya percentage si ni singo. Ado mau mamang da hangre sidagi repeat torpe ko divisibility ki khara hangi ko chum nising mina boi wani narang sarames na haram ma lai bra kono gi class e pung kano toroji na haram da ayuki pung tarama thoidigo na live tharajina habdo sam thoidigi na baro mata baro de mantha inta ga ko ma ek se ke dorom no khandi sigi se ke dorom no khandi तो गाँव था उंगलों साला आगे मुझे ना रो मामांग के मनिंग द मई थान ऊदम ने कहीं नो सिल्लो बजे ना है ना कोई वो माँ वाला बा क्या दिशा माल असी मैं इधर मथलो नहीं तो मनेंगे तुम देंगे करम मनो मैं गाली से मत सो सी और माल हाँ करी सिंपल ऑप्शन है Shirani. That does the total again. I don't know. I do the Andre. It's cringy around the river. I put the singing mamma. It is singing. She's singing with it. Sing mani देखो sing
हम सी सेंगे भाइयों सी सेंगे था सी बहुत सेंगे पिटम नों तो सर अयुसु पब्लिक ता अयुक इधर थारो पब्लिक थारो सुमाइना आयें करो तो उसे है बोले ने अच्छी चीज़ तुम करो तो थोड़ा सी ना पब्लिक था बने पब्लिक था ना वो वीडियो तो गाना नोई तो गने बुको नोई ना जो तो गाना पेट तो जब नहीं पब्लिक था नोई होने गाँव यार को कैसे तो किधर मारने स्किन से मरम मरम सीन में दुखरा तो उड़ी ब्रो वाई आई बैकग्राउंड जिन्ना रखा दे ओके ओके ओरिजिनल सी स्मार्ट बोर्ड से कितंग चेंज सु तो दूरी बनी मसे ये कंप्लेंट तो रू बनी इवन नोंगाई बो सीना बो नोंगाई बो वाले ना को और किधर याना सीना सी अदगी मेंसुरेशन जे क्वेश्चन सॉरी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन अनी लाए है को हम सिंपली अनी लाने सोई दबिदा सिंप्लीफिकेशन से तू कैसे लाए अमन खरे इजी हुए है को मेस तरंगा तरा दिखर लानबा 10 प्लस तो वो मीदो याम फारे को याम सेफ हुए रबने दो मीदो को तरा लांद बक मुसु फत्रे है बदिन ते अदो तरे निपानी तो न होनो को अरबा मे सेंगे को से ओके अदो सिंप्लीफिकेशन इजी है ना खरा हार्ड होइबंगा अनि थोना हंगे है को अदो सिंप्लीफिकेशन जिमा युमदा दुम प्रैक्टिस तो सनारो फ्रैक्शन थिसिनबा पुरी बे येना बखंगदो कमुसिंगदो खरा तो होनो को दम हंगे है अदो बॉडी स्ट्रीम गरां क्वेश्चन लाई को अदकी कोई ता मेरा दो माजु तराउम दो मुक्ति तरो में है सिंपल इंटरेस्ट के कंपाउंड इंटरेस्ट की यान से नबे मतंग से सीधा क्वेश्चन का नोंग ध्यान है मरी मु हंगे याम द्रो अदो किदंग तौबी से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निसिंग जे खरा को सिंपल इंटरेस्ट खरा बुलाई सिंपल इन द कंपाउंड इंटरेस्ट मिक्स तौबु क्वेश्चन जे अदम आइगी कनोबदि लाइबनेबा अवानी मिक्स तौरो हंगबो क्वेश्चन जे कितंग लुतक तौबु क्वेश्चन ओएबा उइगन बनेबा से अदुना सीजीएलटी आर टू द याम हंगन ब टॉपिक पार्ट ने हेतारे ने सिधै क्वेश्चन लौरा हंग पा हेबसी नो एग्जाम जे कितंग हाना दे खरा लुसिना बो होनरे हेबसी मदि कंपलसरी सुमे को आई साउंड थारुद्रस अदुना ममांग सैदि कितंग लुखले मेस्ता ममांगी मार्क चामा यौद्रदि खलोय गा हेबदुने पाखटपि तौरुनो ममांग द करो मार्क तोखन 80 द लैगिबनिना 80 गा कनो अदा लैगिबने 5 अदा लैरेब को ओबीसी गी गा अदो स्वाइद लैगिबदो नंगना क्वेश्चन कितंग डिफिकल्ट ओइसिंग तारगदि सिदैदि सुगेन हेलरोय 80 को 80 दगी नियर सिदगी हेन गेम अमानी को सिदा दुम लैरनि स्वाइजे दुम बाउंडरी नि खलो हाबदि 40 क्वेश्चन जी बाउंडरी नि खन याइबनेना नन एटीएम तो मतलब 40 क्वेश्चन हेन चुमबा 50 मेगा चुमबै फियम लै तारगदि ngana द 70 तो बांगांग यावि को अदो 70 तो बजे मै खर लांगी तारसु अदो आइना थाजा बांगांग ने दो खनगनी अदो 40 क्वेश्चन जी आम सेव ओइरिबु को अदो नेगेटिव बंग तो सिंगनो तबुदम ने नेगेटिव से क्वेश्चन तरे निपाना मा नेगेटिव सब पकाई दे को आम कुन कुथरा चलदि बेरा ने मदु पंगो होसल मने इंग्लिश द गेसिंग तो गायम यावि को वोकैबुलरी सी नंग खंगदबा महंगा जो आइना ताकबा खनानो मा समा हरे दे 1 31 फन पामी यो क्वेश्चन इसा सना दिगे है अदमान हाइबो मिस यावि को अदो आई कमाई तो नो खंगदे हयेंग वाई अदुगी क्वेश्चन नुसन पीडीएफ वर खांदा बुदा आइना दे असेंग खंगानी को साथना हाइबो जि हादि वोकैबुलरी दे 1 31 दो पारे हारे को पाजन मुंग तौरगा को होगी एनी हंगबदा खुमगे हाइबो फियम द पाव नत्रगदे मुसु यारोय को बादो अदु लैरे अदु दे 80 सिलाना बदि होनरो 40 दगी ताब मिदु खदंग डेंजर ओइरे सिमा क्वेश्चन 40 फाना सुंगमद्र मिदो मथंगी अमु प्रिपेयर तौना होनम फै मथंगी सु था ता कनो दंगा सिले तरे निपान दंगा सिले हइते दम होनद्रगदि नंगमय को अदुगा 50 40 खरा लान ग्रबा अदुदि 40 दगी 50 बमरक लैबसे से 40 की मखा 40 क्वेश्चन जी सुंगमद्रबा सिदगी लेस ओइरबा मिदो डेंजरस त ले डेंजरस जोन द लैको अदुगा 40 क्वेश्चन दगी ना 50 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन हारो मार्क्स 90 मु फंग या बै सांग लेरबा से मार्क लेरबा
asina average oire khara shape oibodo shape oire moisi average ta shape yam sangchat ta kitang shape oire haidui ba aduga nana 50 question je correct oibagi phibum leitaraba adu 100% sure 100% sure ne si 100% yoroi basi 70-80% side sure lebudo kitang dawga adar kitang lithoga bagi chance ma sam je lebado safety oibadi haurani siju 80% 100% ni daya daba kitang ningjing mangjing na ba kitang maset am loinara leini sai sidai attempt to bukang no heng tawdini no yo handak su tawe sai adu phange ai yaro khadra yaro idre exam hai dok tri banu ti phone dor pulei kenon mark to na sai 80 ga 3-4 thwa da higher level satane fail oi kan ma ani hum mal fail oi yam sang na fail oi gi bodo aduna si punna mak se no hojiki exam thok tui ne ba aduna aina hojikte exam da haining is na pang pa para su kana roi ba kenda ba ja kitang hai tare ko na hoji me si tikatan holo nang hoji aina je angka khara aina hairen thajab satha sing kun try pan ho pa satha pa yaudi ama budi yaure ma ding mamang asam ra phan khan gra bane ba ma sum exam tha sat pane ba min kya no exam ja punga manatra punga modu ma me sulu ni thada bane hari fail ur ji hari ma dis ma angka ho sana sat pane ba adu dia matam du pan thada ra min khan khan hol le di me try pan tok ta banatra adu gi magi atm do khon count toru ya roi यार बस है यार कुछ है साउंड का दे रहा अब मैं ना ऐना नहीं किसी एग्जाम वोरी होता है इस खर सारा मज़े आए को लेकिन ताक बनाता भी तो को एग्जाम में आज है अब ना हो जिक्सी लरी हम पाते ही शरुती ने कोई की कनो गुम तो कोई की मॉक टेस्ट तो जो हम हार्ड ओए बताओ से लूट दी नंग याम डिफरेंस सकने बा इजी ओए बताओ हार्ड ओए प्रिपेयर तो सो तो रुनो में मेंटालिटी नंगी कॉन्फिडेंस हाथों कने बा क्या भाई से इजी होगा मामांगी प्रीवियस 2024 गुम मॉक टेस्ट तो सब पदुन नंगना कॉन्फिडेंस सामा लाली ने कॉन्फिडेंस एग्जाम था सकी बुदुन फयो कॉन्फिडेंस हतो ओद के दोंने 011 क्लास है तौरानी का 011 क्लास तौरानी ngarang jo dun kano kona le ai ji sam tharo bagi mai mi si tang lum lum law ga lei ri bu ji amna sa jam haina da bi da adu moina pongkapi ko kapi 3 days ta tawni ga nga si 3 days we adu tawbudi tawrokte ko tawbirak taw lai khurmi pondrum naraga mai ji lekta bu tanne ba beron tawgi bu adu khar lum madi ho isa ji lumli tawraga ko sa ji ko kachi ga haina da bi imdi tawri bu ko ni mari ni sai di tawne ha ba adu gi ai ji khara kan tawe kano tawo dayaranda kiyam 2024 gi duma tawraga 2022 gu jom tawri yengo 22 dana mark am phangoi 24 ni am phang kane adang 22 du mark am phang da taraga di nang exam saram da oh ai ji di yawe si satra hai ba mamang mark sam lalam satra sam lal ngamak trena ak tu nungsuk nungsana ba satra yawe adu exam na he pharoi sam ya da bro adu aina noi da haning is ate nate exam ya da ne na salak na gno heng exam waling e tham waling e da to hogu da photo hojik noi to ya roi hoi sidi kum tho da wakhan wa han ga daw ne yanda raisa tension lei bya de exam da aduna tension lei tana bane na mock test question paper arubu to ru 24 gi to ha ko hoi hangai bu question je bu de to 24 de kidang henga le de khange bu ko yanda raisa adu kano to noi gi confidence le sa phai ba aduna yengo aina hojik satra khara gi aina feedback lobui matung ina hojik sinoi 40 question gi makha se ma dangerous wore si lale ba khabu lan ma si gi ani 40 45 manak leba kamu na kidang average oina same oini 50 question lan ma kamu de 100% oini mamang so ina kano mark se 80 ga 5 ta high bane ba 85 ta gi kitang hengat henda helaga so plus minus ka plus 100 ga so minus amani gi swaida lagi ni na high bane ba aini piris dagi pangkhen khenaroi hengala so ma amani da 100 ma amani da haraga ina si guessing to gi bane wer pya ba kan umak to sum gi base ada hojik so ina hairi se satra ma ma ai gi haira ba sing mi jang ka khrem tor kani ko si satra khrem tor kani na ha en expect to satra khal lei ba adu sing do tharoi moi mo lo ne ba moi mo lo kan do dai du da aina kun manung da 30 time ba thong do satra do tawruk te ba da tramni tratuk to da tramni di sumi hai
ani du khitang ningjing mang thinare hai adun takpadi aina expectation de khitang nandari sin takpadi 2024 gi question level ni ko ne expect tawri se adu handa gi sahi gi question level je khitang slightly lekhat le difficulty khitang oi re adu ta de competition da karo mark pak hengalo 80 swai le ni adu ne asagi angara angam da pirpuri pota khoi gi ang hot padane samai tawro khoi gi tara holadin base oi duni handa ki di ko tara hotu ni pa lo di base odi mamang da angka da question manga sum basa tram khalle base ta ma phagi ma se 90 jog de 87 88 89 ada phanga gane ma khan gri se normalization ma hapa madung da marang sa to nai ai sa tra ne adu mathematics da kya tem tor me manga da mukti sumba khan gri ne mamang gi du ko mamangi arrive du bo manga kak to bo sanagri ne ba ko atai reasoning gum ba kai gum na khara fugat pagi english am ling mangang na te hada ke se reasoning de dum hanai hamu mo dum lai hai ko reasoning de no 30 time adum yum da hojik se angka de kan level thada ganu kaw gi jaga do pau asmoin adu hangi hai na adu chinjil la paro ba mi adu ba ya kaing le so anga na roi nang ji kai no mi nang exam no mi de kari ko se lak tu ansin ni ur khangam ga do fot na te ba adu edu da adum ko di thi bu na chugang khana de hoi chunga khoi mock test analysis to gi question phang de internet ta supreme court ki ruling ama lei gre ba jien jang ba khot pa na sum question analysis to je question leak we bu sam ma na thadung na ra roi ba coaching center jing ni threaten the warning sa ba yam yaw gro ne ba mayangi adu na ada nong da jam ta nei na da ma ne nei na bra na ka prediction gi wari ni adu di kai de ba adu hange ga da nge to bu se ya dri wa ngam lu re du na question center jin ki na ba ne ba adu na question ji pakti akoi satra na adu hange ada ge ya ga khang mun na ta du pa le te reasoning gi question ani di jawi bera ka ba nang tharu ra ba adu reasoning da ne aina ha je tramper ho le bai satra du plus sum ni ga hare ba ko reasoning da full to ge khalu no tram pan sum ya re reasoning da tram pan sum ma di no hoji hare po to adum ya re ko tram pan sum ma di 30 ga 6 wai le negative chalang no sum ba ji pamudro ade ziki do tare ni pan sum bo ye ziki do tare da sum bo tram ni adum ya re bu ko kya na bhai ja ziki nani pa ba kamu de dum sum ni si sang si de jum khan bu ko pa da kamu de si de nan dar ka du ni ade english ka se yam lu da bi da try thoi mu longam no ho ko try thoi mu longam ba matam da se du kumari dum lak tu ni ba ade mathematics se nang na tara da tawro me se tara da tawro su kun ne ba se adum ya ne hum phu umdra ni pan adum sam lan gi ba se dum mi rikara na phugalak tu se last overall mark se nang ma wangan de reasoning na tek ta tai ma wangan du po se kana da lai ge da ate kai moi de exam je da ni am na live trick ama sana bi ro lore ko nang na iseng seng na ne reasoning hana pai tho su ye ko me se kon pai ba ma reasoning da nang to bu du reasoning am pai thui da reasoning mark lo ye na ne ma ta mam tha da gno reasoning da nang na at least 20 minutes kum si da ngam no hono ngam dra ba ai soir ba de 25 tai di lalan be ya de ko na si boundary tak thamjil la ko lo reasoning du si mark ta tor ga sar ko hoi di mok te to sana du plan to reasoning ji da yari mai di question amani de dum leira kan si de hongna san exam ko dingi ko lang tha po question yor kan aduna adum ma jin avoid to thue dana reasoning du phat law na 18 muk to to adu ani kala ma da ne as reasoning gi question ani lai ga do ni khala di ga ba photo thadu ma khaleng de question arrive mes ki jum yam yor kan ne mes ki question kun nang ma da kai do bagi pulap du du no kun ma da si average ta ne question kun ma da gd exam ni questions khara lu khat le hai ta ra ga su ne ai ngarang question adum yengi adum si 6 ta gi na hcd very easy da lai ga ne very easy admi khudi mang da taw ya ba le ben oi ne se si taruk natra ga ni 5 6 sang se yam lai ba haidi chapter khuding ai na ta ko de yam common oi ba hangan ba lei dana adu do oi ra kane nanda ba sa kari go chang ge ha kanu di moi si kamai doge maram maram sa di si kai no hang di ne live ki setting ni da ko sang ge hang hero sumana ne very easy mes ki question are ba ta kya mo yoge SMS kano da menstruation gi oina ne MS validity yengo moi na hojik question arrive ma khoi gi ko hemisphere gi ngasi hang bu question do sip kya karma sip na nang ya sip thar sip ki ne thar se ki
moi hemisphere je sumaina pire magi hemisphere di sineba ai no ja do arab taru tare te dum kamajani yauni hedu sumdini ko se hemisphere radius pire ma ba adu kariba kab surface area to din surface area ra kab surface area formula de mai di si call is twice pi r square ne ba ata di 2 into 22 by 7 into r square si angka je haitami du di yadre si easy singani very easy ne ai nga sa taruk na tare line ni taruk te nipan swai di adum very easy de leba easy na ta easy de mi henjin ma very easy si very easy singe ha 13 ruti aduga sida siyo yemo sida jama leire very easy oibo posida ban ke dore calculation khara sangale ngarang hai satra manase angka di sar khot bangami but calculation khara yauna mo hone hai moina ko point khara yauna adu ta di angka ji kitang hai de question ji difficult way re ko hoi nang na question taram ni traunga ga to ba satra do mamang de ai train pan hol pa satra yam puthoki bu ko tara moi tara khare hena admai ngam gi bu adu handa ti tram ni traunga hot ngam satra se base oi du ne aduga 10 swai de hot ngam se 9 10 se 10 11 swai de ko 10 maya swai de hot ngam mi duna kitang sinam phare tare sinam good oi du ne yana bhaja si good oi du ne ba adagi se si yok drobo 8 swai bo adum good oi ni khale 8 10 swai phang mi ju adum good oi ni khale bai yana bhaja yana bra adu 8 ki makha to bujing du kitang amu kitang belom da singe ko yai ba ji ki question ji da du ngam ne ba si bodi adu si ngo ma pyramid angka budi lai ra sida sida 13 root 3 pyramid re des to adu di tu direct question ni ko si di mai 7 r square ha di adu si ani ru puina du na tra cha ha adu di root 3 di 3 ta dro si kang na point so yaw ra ma ne ba se ha yaw ru point yaw ka bai tha me se option ji se sandra ai noi de wa mai ge si gi di ra lai ba makha da kana le ra root 3 puina 3 ta dro मतलब कि 2 into 22 into 13 into root 3 da dra bakha kana saber point pirama ba id ira lai hor khane di 7 yen baje point ja 7 yen ladi point matung 1 4 2 8 5 7 moi taruk si manung da ama lai ni kamai lai ni 1 4 smai lai ba ma adagi 2 dagi hor lai ba ma 2 8 5 7 1 4 lai ba ma kya na raja mathang dagi 4 de hor lai bisi ai ko 4 there 4 2 8 5 7 1 ke samai lebi hai to the 8 hor lebi to 1 aduna magi point ne saji khangma mina di kolom tharoi basi ko adsi edo coaching chalaga phajana high level trick khangba kambu adu masing na laksara khadui ne yanda braja yanda brasa ai di tak tairanda english te kamai do ge english te vocabulary lu bra nangonda ngoro jarai ba english on manina अरे को आते थी मैं इसके थे क्या करो करी डबल करी हाँ डबल ई आई आर अदु किधर बा vocabulary su ko मैं हमको आई न नरंग द सम साथा सिंह मोता द vocabulary su aina piba de 1 to 30 sana de ga dum haibasi yawi ko dum sana da sino ko skai de ko ai jo hayeng de gi noi class e pung tram thoi de gi na live tharni sidul kar sense do thoni ai gi de 1 to 31 to tar roi karon taw ge question sinoning gi tara anthony gi tara aina black book da sing le me am di o laga ne ko phaja phaja ba khara khanga laga adum ai tare ko yam sang da bi da bullet point tak si option yo laga ne si si tik to godam na admai khara admai na tauge ko haji question ji kitang ta seng na hadi english ta jungai mai haina rak podo ko vocabulary jam lai khole ha baji ke pa haidi haidi lai haidi tang hanagi 2024 pa na kitang lekhat pa dumai taure question ji hanati atheng bada tabana joy oire atheng bada khar nuai bro arang di ICBL sempun hangjin bam jawgi ko babanda do kanone samayan question na me so ja same rate ne compound interest period simple interest period ko adu year between na year between adu ga rate pd ko adu ga principal ko to ai ta ke bodone compound interest ka simple interest ka 2 year gi ko difference ko piram gani rate su piram gani adu principal puthoi
ngarang lan lam ta kira ngai ne habedi compound interest amazung simple interest hai ni ki difference p mamani si difference hai difference equal to kya ba p haraga r by 100 square si oidui ne adu rate to piram ha ni ma haji adagi difference piram ni adu ta di adu p hang ya ba ne natra si hai formula pha da ni ka SI ga CI gi do rate ka principal puthok pai do hang ya dum si rate ka principal puthok pa di simple ni da aina toi ta lai po ne ba hoi masing so hollaga mai di perfect cube ta ju point nyausin khosin to bodu ma di uncle lu ni aduna question je na je easy o hen na kitang le khat le ba ha discount jawe ba 20% discount re hmm SP to ma price o de 20 matung ta bodo phai hara phai adu phai ating ma de ngo question esa kha khangen aina haga da ba ma tha de ba kamu noi da aina hainingi ja te kem na te hojik se nana english na thi se me paro ba vocabulary adai mathematics te ta pang pa da na tole ju nang ma hingat pa pak ngamoy adai sarukti reasoning jida 18 soidana ba adu man mokte chanjin dau sano reasoning da kamai to speed thun sige reasoning gi arai ba da mak log yari reasoning ma di lai re hai re ma amna lai ro kya tor me reasoning adu ne reasoning da mi 18 akoi chatra reasoning da 18 19 to sir asi formula je sir falaga ta da ba yawe ta da bu ne kan to we ni da ko sidi ka no gi ne difference photo pe ne ko aina haringi je mock test tor le ro yum da se reasoning duma mock test tor ata yon da bi reasoning se nang na timer tharo ba yum da minute 3 pa natra kun tha sano ba asi manung du ho sana practice nom da reasoning mock test anim to to sana ro ata di reasoning da nang kano di soira ro idana question 3 pa na ma di chunga meng khalo ma ani hndo mo bani do sida se pak sing na si 36 ma di mon sing na laksa dore mark to sumdro ata di nang na hoji aina sa 80 la la di kitang save oya hare bne ba ada de waselak tre dana mathematics su yam pikna pa je sum tar logic ma sana je ba adigi reasoning na si oi taraga di nang mathematics tu dai da nang only just yam sole khale me si eta haro ba tratuk nam lei dine english tu ju yam na kitang lu reng khalo eta haro tratuk ne si kun thai ni thoi si ni dai da 68 adum lai gre aziki degi tare mu haro tramni traunga 82 ai ko sia no me la sina hatu option wari buma adu save kitang du su weri bese wei ko sia aduna reasoning marks wang nangi mark hengat pada mathing pang du si only just kan ngam du si mes ne akano ne reasoning ne sam da pai ko athai kari ko sila hero mayam hainari si mun tau ko akoi ngasi tau je class tak te khan ngono wathi na te ngang nari se haidi amana adu hangya ausi so inak ta tharo bangam phami ko 85 plus 90 plus already thaja de handak su 90 plus phangladi adum 95 di sep ta leire 85 plus 90 plus yaudradi thaja de question du gi matung ina ne question di 2024 dagi kitang lukhat lena hainari adu gi matung ina de aina so haing ura khangani ko haing noi gi kano ur khine ba ansa ki tholakana pdf loin thongna rani dana adu ukana question set amadang ainu min kupada da ubada edum ai hai mamang zo ina haidu chumi dune ai adum hai ai no ji ai se mayam na harak report matung ina ko ai no ji ai ji di ta sengna 80 di pange helo 2023 dagi na 2024 da karoma haigal kani na mamang 2023 du da 60 ga wan da obc go ram da hanak 80 4 5 6 5 6 na tran oyu da khangen ma kun gi mathak te hingal ki ba ha tha thai na ti ba kari do hinga kino sia ate ke na ti aina hai ba question lai lai aina lai haiti kharma sa tra su yam tor ma lai amazu loi tor adu dagi adum ai gal soi hangal kani jai adu ansa ki tho question jing ur kan da di very very easy hadi question kun mun se tu nai na kan aya ma sorang na exam aya ma gi sip tu yang kan adum kan to le rame ko adum hegal kani yam na hegal idu ne adu hojik lai bu question le ben am kitang lekhal lai lu hol lekhal adu kamai khan uma hengat tu no hengat ngai di pak lai roi ko hoi competition wang khalak pagi kitang hengat na bodi la kani adu neutralize to grane habni dai nai je haidi competition wang khalak pagi kanuma hengat pom thok padu ga question lu padi khra handa bom thok padu ani neutralize to gra kana sagi mama handa ki 85 86 le natra swai da har 80 swai da lai do ma le ba yo khan do ko ayu mo ne sar hayeng ayu
ताबरू तो इन्हें लाम ना करो फरे फरे माय पालो नोई फजन मेसी नी ने माय पालो क्या है जे मेसी दी तुम नशेला मने खांगे तो हजी साटा मजो हरी ngangbam niras yam luye handa ki je haji ko haina re badum aina hiji report lori angang je mamang da ma adum wange ma kono da negative am sat pagi normalization da high da gi bangang ne ba 90 mya phang mi ne ba ada handa ti ma di gd thani laga cpu gi level da mi sta ga phasan nai re bangang ne ba mama samak su hai badum sa ya de mi si ma muk tes leik pa ba da ni ko khajik tang pa boy tor tha ba sa ta gi mo log de bai ka na akoi angama aina ngarang nan tharo wei den lo buse ma ji textbook ta ga mok te than tha mi ne ma adum hai sai mok te tha to in tha ba ne do kano to wi ma adum hai question dum nui ne ko aduna sip ayam da hoi arai ba sip su yawi adu ayam mama gi 2024 da ai adu torme lai lo hai ba da hanak hai de khenai ko ta sing na har ga di hanak question khitang lukhale simadi sumdui ne aduna mayam kan umakti 90 di pak thajade ko adu 80 swai da ina save khara oi aino ja ke no 80 langkalaga 40 di 45 to di 90 swai ro bi khading average oi na save oi ba khara hore habni adu sina sam la ma du di soi roi ko yam phangi bi di phadui ne competitive exam ma di yam phangna hona ga dong ne ko mayam ma academy khar section le haida moi system yam nongai ta bani haina ma academy ji kano gi dora comment asum dora okay so pangkot kot pa se normalize ta handa bai warim ligi ko mamang da same exam numit ta same sip ta thamino chatra normalization amana mark question mark tara mangai maya hap ka da amana yam hap ki de negative yam sat precision normalization gi moi formula am lai jabane ba haidi masi adi guessing yam to ba mi ni han log dui ne ba ko adu moi formula da hap pani adu na ina haje normal negative angka chalang anu ke doni negative kun ga chapa sa yawi gano adu di khara blind shot yam tawre have du masan tak sara bane ba mi esta blind shot tonga le ponte question amani mangai reasoning dal amani mangai adu ki english ka ne taw du di adu ta di question kun blind shot toksila di english ka ki du pala na phak tak na ma tawre have ne ba adu ta de normalization da effect lai gi ba du mai na ko adu mai na chikshilo mayam karo to bus lei ko mamang na ne anga ma ai gi cpu do ina sat khre ba ma ji di tha ba da me mana leiti am phaba save and exit to da da torom bai tare ado ma di ma ti am torom me mana ihen le la ni le ra ma phelo ra ki ba save and exit to bu ma torom dire na ado hoji ki gang do ji di du ma return mo pass to de adu cpu di ma hoji kano da ngai ram tiar tu da ngai gram ne ba tiar tu ju tha ro ba khandre adu mai legi adu ina haise adu madu ju khara section lo adu mock test to tawro phajana adu ai go khanda di reasoning ji madi thomoru singai reasoning ji mi loin 18 19 loin tawna rakani tawbudu nangna matam du save ta hoba mina mini kunthra mang thoga question 18 19 khotpadu nangna mini kunni manung ngamo ngamadi 18 minute tabu ngamo adubu noi de khara wagadra khale ko adu yam kana practice tawle mi di adu 18 minute ngam ye ko adu kun minute 20 minute to no no kitang henjing gra bawda natai jada question amani laknari kanda matam henjing gra bawda kumanga de di henjang gra no adu hek loi baga jike english ka tasar paitho yanda bhaja reasoning da nang try ban attempt to gita de nang ai phariam di to gre ha bagi confidence am loi na english ka jike paira ne ha english ka jike du guessing i to du bi da sincerely nang na hayu do tho nana khangma yam yaram da guessing khara ma hapsin biramo attempt to wi mo sibu ma hadi english vocabulary nang khang english ki question kun manung nang atm ji kin tara lang kala di phaja kala adu ta di guessing bang to sem biru no nana khang ma ji taruk tare swai di yaw dra adu ta guessing khara hapsin ba daka oi su oi ne ba english kuma da hapo ba yana ba ja ji ki kuma ma ni da di ma to nang mes da guessing to ru di kana roi ba ko amai la mes ta pai ho yam dro mes ki di minute kun manga kun gi mathak hen le maning mani lemok dos minute trawa da le mor su kai de adu ta minute trawa da le me ha khala je me ta me dis last ta pai re ba nang to du ji kai no question khudi mo pa ya de question one da puthoe one da roughly pa da question pa thu do ni ko zarur scan do wi mong pa do ni nang na thena gi da ba type ni si question type sa thena gi de hai tara ga wakhan khalu no kan bi go ha atm bo to kama si kama hot ka de gen wakhan bo sagalu no only just pa thu to pi ro si type si ai thena dri na ga har ga di anna question ga khara ten tak to ba posina khidang live su man mane
question ji khara ga wahi wata sanga da lu bu su man duine ba ko na para la raman aduna tentak to ba adum se ahamagi ms ki minute 30 lem taraga di nang adu da question mangara tarula adu do su to ngamo adu da nang satisfaction masam phangani adu ta di adu gi lemi ma minute taruk tare ni pandu da mung su question kitang mayro lu homari ngam pasila di nang hoji kido tara yog dro ba to ni parma padem yogi duine ba kenda ba ja aduna exam strategy lei ko noi da akhona takri knowledge mi anu noi thaba karmi mark ti yog jarabane yogdi yorabane ain khan mada hendok na di yongni तब नोना मधुगी यूटिलाइज तौरगा एग्जाम नंगौदबई वरीने प्रेमादा लेर खरगदी याबने मा है मेस अहुम तौरमी लोन खंगमनी तौ या फुट ngakne तौरमदे अदुदी हादि मान अदु हाइरेइदो क्वेश्चन जिंग मान हाइबे पारे ngad अखोइना ताकीबा थिंगनगीबा मंगोंदा ngasagi ubada aside या ताखरमनी को हाइरा खरगर निसिंग लेबा पोतु ओइबेने अदु क्वेश्चन चाना दे हाबदि यारोय चानाइने ngasagi makut tha nang dabine adu problem du mi ama loi thok tuine yana raja aduna mock test topic culture leiti akhoi nungti mock test story da duine noi de lektak tar lakoi malang mane akhoi mock test story na te toro admaina ko sir mock test da 117 phangba se asing ba exam da di mock test da 117 phanga di asing ba da di net le gaino yego mock test da 117 phangba hai je nangna question khara sip laibada natraga adumada phangba yai nang sangchat nangna mokte si tara tawreng khalajeba mokte tara tabudu chama 117 maya chama khara lanba kitang handar ku jawni ko aduma adugi sangda dum lei tara di fai aduna tana na no mukak tabudu 117 phangi atai no ma tawgana da 60 70 80 da sai phanga di adusum yade ko aina haise aduna nangna hoji mokte tabudu 117 phangi bhaiba se nang chama de dum attempt tawngam ni thajaiba ko aduda nangna thadagi ba poto हाइदि strategy आइतारे एग्जाम त्राटे दु फंगनो होनबा अदु सिनो हैको कई क्वेश्चन आंगे मेरा खरा हरो अमनि सेटौसी कई नंग निसिंबा एवरेज कनो रेशियो हंद्रो मैम क्वेश्चन अमनि निसिंगन गे को Coba, 51 charge. Ah. Mana yuan buziga. Yuan lebo. Ah. Five yuan buziga. Oigi game 51 charge game to. Takre na. Ai khange mai question je. Ah. 151 share yuan matam da mana tongi se kya ba? 51 share ji tongi habne. Adu gen base na mane. Haidi si question je phajana mafum sagalagi ko ai ta ke type to ni ko si mari je dum question mari lei bane ko si ai anu irake selling 151 shares wow he gains wow cost price of 51 shares so ki si lei mo man tonge gain percent equal to what kind si type sira Sumbata Jurma Tamda Save to Buduka the wish for you know Tapna Ingna save and exit ko Adunan Adumazing to Hainavana Telegram textbook and mock test Karatoraga to practice to Sano Sinika I question Sagalake Sauki see your matam the Manaka Tungeva Sauki and Hematogi Lerman Toginatra Mana Zitung is Genzi through Pyramid Genzi CP 2 Pyram draw aduna gen si 51 jo ojarani gen ji cp gi through the pyramid man tongi ji chauki yankai mathogi cp arai man du natro adu cp gi through the pyramid mena sida lari basi 151 ji cp orani ko adu ta di gen si lere cp na si lere gen percent photo ke ta di 151 manung da 51 tonge 100 manung da di samay torane samay ta ni ko ye question je ai maroni man ha ji sudram da sude ko si kari guma si oramaga di selling 151 shares he gains CP had with the SP of 51 shares haram taragadi mana tungi se ke doba sidaram ke dora atung madu 51 share gi SP do yon mama mandu tongi amna ngasan arai mama tongi amna aduna gain budi si gi 51 je do mojani si SP gi through pirum amina si SP ni mahai ni ho matang dana SP ji kya ba 151 ji SP ni hai ni ba ata di gain percent puto ke ta di CP am puto te ara
lupa 151 yon mada 51 tong taraga di kya lera mani sam lera mani adu ta di gen percent di sam na makada gen atak ta adu percentage di si 51% ta ne sinam agar si tabra si wodin question mai do adu si question je theory ta la ke ko adu hangba ya bani se question je mari lei bani magi ko ai sat ke ai ta ti ta kharona thar proportion to piramba thar proportion piram pithome se ikhange na ji ani le reba s ka ati atopa number ma 12 haraje moi gi thar proportion ji pirame thar proportion do pire sida kainom pire base given tore adu si x win putho bane live si singe thar proportion putho ke taraga di masingani pirame ko two numbers thar proportion putho pe formula je no thar proportion putho ke taraga di number ani sange dana a amasung b ko number ani le khalaje mabani thar proportion putho ke de we hai akon bagi number je ke de we ba thar proportion na hata di akon bagi square to hamani le dana adune ba ado thar proportion do pitho me ba number ani du manung da amadu x win piram ba x lot laga ko adu putho hai ne atadi si thar proportion ji nang na suppose de ke no hairas ne ai praman to ke ba si thar proportion nang na 24 ne khalo ya ba x ko number ji ka to ko number ji ki mamani thar proportion 24 ne x putho hai ne thar proportion na te bhangi ji sabti mane lai thui ne ba atadi thar proportion putho ke akon me piram ji square to roga hamani endu na tro aduga thar proportion ke tare ba 24 tare na tro x putho ke tare ki do tare na tare na 12 na ka di 12 ka di 2 ka di 6 somno 1 tare adu x equal to kya tare 6 9 ne matra simo mong jini ko ma hangi hai ji gyan tare bro subject se ai gi mot di ko jiki ga kano ga hana pai thopi ai ko jiki hana paraga mathang english pai pase to bi pattern ani lei pattern ani dai haram ge mun taw ko si ani da mai comfortable hoini ko simai to ba jiki hana paraba English pairaba reasoning pairaba maths ko na paiba jike da 5 minutes sangan ba English da 10 minutes sangan ba 15 reasoning da kun sangan ba sina kumanga thamba kwa adu kitang soir bawda sida maths ki minute kun do sile no hona ba or reasoning han paithok pa maram di reasoning ha loi lai do le rabni reasoning lairani reasoning da nangna lairabani na question kun manung da 30 time ba hola kan na sada confidence ama loinara ane aduga exam do mut namagi matung ina confidence mang thara saki bhai jam phai ba ko adi ziki han pa ba phai ha je ziki jam pa da sata du na ziki ji question kun du toru kar khang da ba ta hang ji leng khalo ba exam do mut kharab oi roi dro oini oi roi min manga da ziki ji attempt to ngam ne har ja asagi nangna khang da ma ta hang ji lak tar di question du pass hana le matam manga de hen chang thu kyu ji hawo ne 7 minute ka exam du mut kharab oi grane reasoning habji mi amana loi haina asa tawi ko yu khanda ko ata reasoning hana tak pai thok tara ga di reasoning do hoi minute kun dang am no hono du kumanga sang thok rabal dan question try pan hol ki tara ga di nang da confidence la nang da mayam ethin do rebe confidence ma sar khre dana adu si tawro matung da ziki english no logo do ziki am ba ga do ni mathang english ba ga do ni ko aduga mathematics ado maruina ne ai noi da ma ge mamang da thab khan gi ba ai satra ma ki wari ni maji reasoning han pai thwe jiki english pa last me spag and last minute kan to le mo we ji minute trauma mo le mo wi to minute trauma da mes ko se manga de ho ngam de hoji khau khan gi do ya ko ba ai to busy ba ya nai phi ma manung ji da kano ma yaure but ma yaure do na kupsin mani ne u ngai ro na ya re ko sa sumai to wo si pattern de dam to biro ya ko ado hojiki ma ma ha bu ta ki ko kai kai hange ba tar po bsa hange ado question je ai nga sa ha bu do ma de adum sum le ra do difficult ship question ship si lukhat kira lukhal oira mathematics na suksoi choi da bida taruk ta gi ni pan je
very easy the singani ko easy nati ko na ji very easy henang laiba adi easy the kharam yaw ni khitang easy we bada adum question ho mari mang yaw ani ko adi moderate we bada le mori bising du lo erani difficulty ama guma mangai difficulty am lusin badu noi na pazada bai ni ko noi di moderation simplification la han rani ma simplification hom lai homang lai ada lai bising driba English maths Hindi Taurani English kana zelek sabsena hari na kanogi male ti gi ro ti gi de mayam ti gi du sai keno heavy ge ti exam thagda ba kambu bai ba taw da kambu aina phangbo paul du sma hai ko moral ground da question hange adi no gi character gi adagi moral ground dai tar wang bong khara kanglu ki irang su lebani na ne ko handaki kanglu ki irang ji de jida atare ko noi na heng thau chang du kuki jungai mai thai jungai punjil laga duty di to minaru duine wari buma aduna nasagi moral gari hani noi paramina hai tare ko mi ma thong uprok tabra khara loinan adumba gi potnama noi siwo na palli de haiba ai pau tai ko haidi mana leader oiraga thabak to mina duini adu da zat ki haidi kanglu ki rang laibani na moi masem punjin naraga marakta complete thoksin nara di nomoi marakta da magi adumagi tanjabam zu laibani na wang pong to raga miji uidena thabak sang laktu mi ji wang pong to ngana migi sam personality khara mi to raga mas jugo sa do mande ga haiba wang pong to ngana kitang ju khara di ungam ni dana aduma pot da khara focus tong ne haba pau di tai ko aduna ne faja faja na khumbi ro sema saraga ko hayeng akhodi sawan haba pan tawra dawni kalu ki rang thora zo hangba yai kino kalu hada kalu ki rang sina maram mor kan nang akhoi sigi nang na tawri duty si rule thugai nangi furuk ki damakta nang hayeng kano tawra kadra akhoi sigi lo hadi magi army gi akhoi ti de jangdore ti gi thugai ba khotpa nang adu maji nang hayeng nang tawra adi kari to ya ba khotpa haibna se ma hangba yai ba asai di si tabak sigi damakta ai di fajana kana ai emi live thama honar ko ni sa oi kanglu ki rang ju irang ni ai phurup ne he loine hele adubu aina promise tawraga si thabak si sangurabani na ai sigi damakta ai madugi rule tu ngana di tawgani ai phurup na kano lubo ijaraga su matang du dadi amu ai service na mu lui ha na ai logjagani na khumbe ai na tra adumba wang phong do ni ba tawdu si kai su noi da interview de acta tawdo na te bengi interview tawriba adagi IS ki tori adu yong na tawdo na te ko aduna cham cham wang pong ko wa khumadi cham cham na simplicity du upi ro do lore are ko amai toro mem kam khan ganu ko exam lu rido normalization wang duini adu lale zelek saf maram dine exam lu di normalization lu duini wang duini hade atena taba araiba sim question sim am laraga sim amani ka lu gi bagi normalization wang khat padu na wang khat pani question leben duna paktak na leben kitang laikhalak taraga normalization no amane hedum chamane ko yare me ado hojiki ne kanu dum ta kari question ni singon am khara hairone wari sa sa dana aina haje reasoning do phajana thomu ko toro mai palo loina kariba pawgai ga mai na hari ko ma academy mausa de heng satli hari ni yam sauninge complaint to khayu adro exam mut ka kai du ne si ma hai sume adu boda sume hojik che yam lu bam ne online exam thabagi ne kwai dagi bad effect hai tar ga di kai no tar ga di bad effect si kai no tar ga di exam thaba matam da lumba yawe akhoi thengna re ba ko lumba dinga sagi skin tak sing da kan phat thok taba akhoi smart phone se complain tawri ne se hoji ai sindui ne I ba matam da ne ai I thoki bu na han tap pa lek chat pa gai do amana computer jar kan da dinga sagi competition ni na madu second lom payam punjila kan da di amna isa confidence kan pa ne ba question pat pa thok taba lai da na ko system nungai ta ba gi wi du ra ha to khangdre ado minus lai bane payam saksa ba yorunga ne pare adu ne kari question amani share to ra adu lo singra ge mayam ko am khalu no ko adu supa de ada supa de matha sara ga ne ko am kok so wi ka ni ko ai hai do ba ma komla sampra du khar le ra ga ne fresh oil lo sao ko adu ga ne thau thum ya ba yam sa sil ga lei ga no exam manung da ne akhoi gi ka to ba au thum yam sa ga akhoi gi dal loi bu do adu thok ta na ba ne exam a heng sit ne ha ta ga de adu gi mamang no mani ni si di
how to Sadavida, who is simple food Kumasar, Sadukara Tayangna, Kanotona Leova, Muchoduna Press Webeneva, Duga, Kumla Kumakradum Sabiaco, other is a press over the Echo Zaharmevo, Brain Gumba, Brain Gumba, Sawahin Bazi Kumla Gumba, at the Apple Gumze. Exam sometimes sounds in minds and press Webenim. The mine at the high, of the mind or Leo, the Tumba to Tumsit Karafalo. Ziki Matanga Kari Hange, Ziki Matang say, Adu Ziki Hange, Kaya Murgame, Tong Ziki Laya, Karipung, Pungzik, Pungangi, Pungzi Kari State Ki instrument on Dawagre, no it hangare, Pungi Hang Dokreka, Pungnata Bagio, Sangazikari State, that's Dawgine to the. Dawgineva. Suppose Rastanda yam the mumming set musical instruments at Naval. Although Hangila, the Hunadim Kangway, Rastanda labels Satra Singuna dim Kangu neva. A Pungazi, Akwe Manipur, the labor, Akwe Nangi Nadau to the Tasalapo neva. Punghanga, Mina, Manipur, the labor in Akwe Pungi Maram Kangu, Live one. Kadai the sung North Kiss out in the Punghang, the Mamdam in a true. A modem lutiny. I don't know down, see, Zikizika. Although Zikizu, Kasankam Tongame. Living they do there. Tarini Pangambra. Nang di padre, the Ziki. Ziki Matang de come in 100 teaspoons of question Tagata, Mount Tagata. Ha Kari boiler egg. The egg passed over Kopagum Badum. The case I had the Adum, saw we never got Paktak to pay never. Ado, my Kangdina, which is Ramesi and Pazana Taktabanedo, my question Karasana Brandi Kali. My class was Joe Midi was Sandaram when he got Tarado is Sandaram Nikali. Like a question, you can't like a Pimamita Revoca. Nasagi Sumayabado, you made say selling, I attack you never. Selling 33-meter cloth. Amen. Gains. Cost price of pure 11-meter cloth. Gain percent. See. Shma hang biyawi ko. Si question kamay hot kanisia. Nasay mana ke do basya. P meter kunthrom do yun matamda mana tongi si kaya no. Gain tongi si. P meter tarama thogi lerak po mamandoneva. Gain ji CP2 pirameva. Gain ji CP2 piramamina. Sidere riba 33 je CP oina lauraneva. CP 33. Gain budi sigi 11 je dum gain wizarneva. Ata gain basen puto kya dilaya dra. Gain basen puto ke di CP ne makha thangani. Gain mathak thamani percentage puto po isma la ane ko. Adudi 1/3 tarani adudi 33 whole 1/3%. Mayam ko adne khangzang ndama. Oi Matangi Kaudau lere, Hotel and prepare Tauragane, and my brothers in casing lay with so often Haluka. Sabirian Tabam the Lazagay, I don't know Padra. Don't Tuagua, Lantumdo. Eraba? Yugosima, are there Maxi questions like Topia Evoca? Siki same questions Maramadi. Selling 33-meter cloth. See question jima yawe have ni ko. Moi mari lebni hang yaba amen. Gain saram ne tongeba. Harana SP of CP da haram madusin SP don thokre SP of 11-meter cloth. Si tabs ni ko. Ji tab mera na hang do. Gain basen puto. Si tabs ni. SP ki through piramba. Adu tadi mayam se atong bazi SP ki through piramba mina sila is SP in lorani. SP is kya neba 33 lorani. Atung madi kya no si 11 jadu mojarani gendi ko. Gendi asi pyramid jadu mojdiba. Atadi gen percent puto kya tadi CP khangde haroeba. Gen na mathak thamni CP makhada thamni ni CP puto kedi. Lu kunthrom de di on bada tram thai tonge hare. Atadi nang kya leram di kuni thoi leram moidro. Gen CP puto kedi SP de gen khaduk tini 22 ta ne si. Madro. CP na makhada tham percentage puto semana. Are ko se. Semana. Manipur ki thabak
notification thokiba exam tobiro karambagi exam oh sabiren lo noi biren ko bom yawrin en biren sing ko boma asida ni mem khairi si nong to mo biren lairo thabak to mo de ko 3 selling 33 meter cloth mn loss ki ni ko se mn loss CP of 11 meter cloth loss percent kya no ga na samana ko samai hang bayai ba question jam le thoga adu ta di loss si kanai through pyramid ba CP through pyramid adu ta di si le CP ni and mai ne CP ji 33 hai ni loss ti kya no si 11 adu ta di loss percent bu to kya da di loss na mathak thangani CP phanga me CP makha thangani to 100% like ose adu kari guma si SP through pyramid ke doni sa loss to SP through pyramid si SP ni lawrane ba SP to 33 lawrane ba loss to budi nga sagi asi 11 je do moine ba adu CP pu to yaroi ma sidadi CP khangbagi pu to ba wani sidadi CP khangdri kunthrom de di ma da tram thoi manga di ma ke done CP di ani SP ke loss ti sina bani 44 ta ni asmai to ga mu loss percent pu to yarane ya ko asmai ko se mari thong na hang mani ado si ta sem yawre in haire ko kai ta na ma si ta sini ma nga sai hangi ado amne dari padram ni da khoi ta mera so do ma phanayam ding amami Mr. trying to mudi hola me hai trom do hola me hai ko ji ki sima padram ni khal la le yengo me am oi ti gi khandoro bani da moi di ko hodoro koi sanje hanak ti phong phong dong narak ti akhoi sa tha sina si hangi adu hangi ha ba sina ta na ko YouTube ta kai da kan na mamang nei na bi to tawdre ko yengo kan hodoro ko reasoning duma ina ha ba dum kan na tawsi ko mathematics su sungai nang na hana pagi bana tab kasin ko yadi pabiru kana di pagi bu ba taw nang oi dine ba adana kari ha ha average of 13 average of 39 kari 39 students kari average of 39 student is 39 oi jai if teacher is included kedoba average is 40 oza sai puthware ai nane tak le buduni si the teachers is sida ai tak te hara ba noi coaching yahu de hara ne bena natra auta di oza sai de hana average to da ke do tare ko average to kya ne hingal one hingal tra adu mi di kya sore 39 oza adu 40 79 sore oza do saman trick pokta ke buko to khar koiru hot ke si ai n into average equal to tel hai na ma lai bane ba ko oza yaw dinge da mi punna kya no mi kutham pani adu gi average te kya no 39 ni tel lama putho ne puri naraga hoji oza yaw ra mi na mi ni fu sore adu gan average 40 sore sida puri naraga pholam tarani sina khara chaw he ne buko makha sina khara chaw he ne ba kai no oza yaw pagi apun ma sai ni na adu si kayam hen ge du photo sidi heli so to oza werani lore ko mayam aina thaki bu toina hangi have photo adudagi nangna pami ba mes ki question tramni traunga te dum yaw du ni ko nang oi da do ne aduna ahen ba pasalo kai ko handak pare bse matang 2026 ta su sanaga dro pull up pahawo ji 2026 ta sanaga ni sana ru this only just kano khata ne mayam kareni fyadi yar ro change la kane pa ho na ba kalo akhoi ja do mating to ya ba torake coaching je dum paisa pirga to bi su mayam tawri adugi live ta noi free da to ya ba khara ja dum to bi ge free su khara tongni akhoi ju kitang earning ju tongni maramdi akhoi na setup tawri sin paisa mayam sangmani na akhoi ju kitang earning to jaba noi saugunu noi gi ju mayam to bi rake ai je handa ki noi ji ko exam loi ra de khara komani adu da di ai channel ani surabani YouTube channel ama so hangam ni ko mayam Vision Academy Manipur na Vision Academy Manipur na channel ama mi budi amdre mi samum phung soramni sida dum nungti gi ayuk tawji live open live thari bani ko SSC gi batch amaga bengi batch amaga
Vision Academy Manipur haina sigi channel maming ni ko sida BAM ga hapani Vision Academy Manipur haraga ko sida SSC ayuk pung taruk tagina SSC gi BS ama adugi nipan dagina mong bengi ko nipan kitang henle adu setting semdok sem toring da si ani gi live adum public live adum thabane ko yengo mayam kanu honoro akhoi su honage ko smart board siga kariga oza akhoi khara ka tokpa sata sema pamoi akhoi khara pulak anna sata honari akhoi su base level khara matim pa kanu ju hono sar veterinary department manungda hapsala ki ba natro lukhoi gi kaino ne tawna ai di kano male he kameng phirak male asigi bhiren ga time to time ga je kanna pau phaunari nabari tanaro hore matam thanaro du unaro undaraga nabari do amta cha glass am thaminaraga thabak tu pido bujin tongdoro kom RRB group di gi dine me am question laibani ko SSC ji di gi honari ba satra sing RRB group di gi adum honaba adum yara bani ko sa English class to biro MTS ki toge ma'am kasi di rosina ba to se ma'am ko yengo do si question khara jo sia to bira mi akoi brother do ma exam tha halak pada ko phare noi ju ai satra sing exam tharu ba yaung na raga di ne noi khara noi na khang ba question jin khara sia to ro ai ju sum sia to thoke ma'am da tak thoke sir personal body oire QET MBA gi question kitang nainabi radi question sing do reasoning khara sum tapi radi ngai oi adu ID ko ta sing noi QET MBA gi question reasoning question du ujadri bu ko adang adum thara ga adum akhoi adum nainar ke adum ai ngon pi sigi ai WhatsApp number lai bane adu da thajilo adu ga adum yengji mating to sing kai de ko sandak jun CGL gi ne class ta uda CGL gi anobo base hawe hanaki mande de gi ko mi budi amje kun chu da bra gam to ne adu sugi suro tawre yare ko akhoi sendong gi su khande da mi yang kai su da class to gi taw de adum tawre online mi kharam ji awra ga do tawre adum yo pare ga sigi dilo sila ji guna oro hono mayang masana ne hono ba kan mai ne mi ursi kai su moin haibe na te ko akhoi su ai gi coaching center tok kro mani pu do coaching center apha yam lai rabni phano honda ga thaje day to day ai gi first time ne CJ class ya gi ro ya class obi ani adum ai contact number sum lai bane sida tu 70050447 sidam contact to ro dum tana se me sum tana se ko sum noi ne ai ngonda coaching yaugin hange aina adu harani nang pamdre to kyu kas kai de adu call to raga kai to ya khot padum tatu tasin to nabi ko pare ma'am rajesh tomam sir UPSC CSET ki tongana to ba ya UPSC CSET ki se ya ni bu ko adu aina si tai ai UPSC CSET question paira to tongana to do su ya ni se UPSC CSET ki nan aina number system ta ko da question ma'am nai na bane adu Manipur gi MCS han 2020 ga 3 de thagi bane bu ko adu gi mes ki question loina sita da bi adum loina ha pane chapter ke dum hap gane adu dum yosilo pare osila ji phone jula hai hello ha oi ba